Our aircraft will be landing shortly. Please make sure your seatbelt is securely fastened. Thank you. Dobro slijetanje. Prvi put u Kini i posebno iskustvo prolaska kontrole. Stvarno primijetite da ste u Kini. Pretražili su me cijeloga, opipali, prepipali. Srećom nije bilo pretraga šupljina. A sad transfer za Bangkok. A144, to je izlaz koji ja tražim. Sviđa mi se, imaju ove aparate za vodu. Drinking water, hot, warm, cold cup. Moram držati. Uh-huh. 8 stupnjeva. Recyclable. Baš mi nekako pusto izgleda. To je to, 144. Uranio sam. Ništa, idemo nešto potrošiti. Napokon Bangkok, ne treba viza, prošao sam sve uredno. Prvi let 11 sati, pa onda 4 sata čekanja, pa još 3 sata drugi let, ali nije bitno. I evo, ako ste prvi put na Tajlandu, par savjeta. Nemamo ništa za prijaviti. Recording? Yeah. Oh, sorry. Ne znam gdje sam stao, jer me prekinuo u snimanju. 300 eura, 10.000 bahta, to je očekivano, i provizija 220. Ovako, keš kad dižete, provizija je uvijek 10.000 bahta.
Bože, i 220 bahta, oko 6, malo više od 6 eura, neovisno o iznosu kojim dižete, da li je to 10.000 bahta ili 1.000 bahta, provizija je uvijek 220, prema tome bolje je ići više. A razlog zašto sam uzeo odmah keš je prijevoz, naravno, koji je jeftin, jer ću koristiti Airport Rail Link, znači vlak koji ide iz zračne luke u centar Bangkoka. Ovdje vani su vam, imate taksija, ali to ne bih preporučio po ovu nijednoj zračnoj luci. A prvo nam trebaju neki sitni novci. Ovdje kad izađete, ajme koja vrućina. Šok za organizam. Uglavnom tu su taksiji. Ima. Tu smo, 7-Eleven. No. Oh, yeah. To je bilo jednostavno, ovaj token trebate sačuvati. Znači s njim ulazite, ali s njim izlazite, tako da morate sačuvati. 30 bahta, nekadašnjih 6 kuna, malo manje od eura danas. Evo, već čeka tu. Minuta, 33 km, 30 bahta, to je u prijevodu 80 centi. Tako da je bolje od bilo kakvog taksija.
E sad, Bolt. Bolt je najbolja opcija na Tajlandu. Nažalost, nemam od toga nikakve koristi, ne plaćaju me ništa, ali nikad se ne zna. Da vidimo sad. Ima ih koliko hoćeš. Naravno, morate znati kud idete. A ja sam kao ekspert, neki stručnjak. Pa da vidimo. Hotel koji sam uzeo je malo zavučen. I to je jedini razlog zašto na Bookingu ima nižu cijenu. Ne nižu cijenu, bože, niži ranking. Sve reviewe koje sam pogledao su zbog cijene. Zbog lokacije. Koja je u biti dobra, samo je zavučeno i žale se ljudi, taksi ne može naći. Ali meni ne treba taksi, meni treba Bolt. I onda ćemo staviti PIN. Ali naravno prvo moram pronaći. Dva kilometra. Baš je vruće. 30, ali sa vlagom u zraku i znojim se dok stojim u mjestu. Yeah. No, I know. I just need Bolt to pin. Okay. It's okay, thank you. Eto, vidio me da se tu mučim pa mi došao pomoći. A jesam mutav. Čeka me i bolnica. Eto je to. Okay. Taksi 62 bahta. Motorbike 38 bahta za minutu je to. Nije baš da je pametno, ali idemo motorbajkom, jeftinije. Oh, you? Oh, okay. $50. Okay. Tao không có. Hello. I have not reservation. I already paid 3 nights. Yeah. Yeah, okay, no problem, no problem. Vražija baterija se pregrijala, vrućina je. Uglavnom 32 kvadrata. Studio čist, uredan, prostoran, kupaonica velika, to je kao mali dnevni boravak, veliki frižider,
kao dnevni boravak, klima tu, klima u sobi. I opet se ugasi, ništa, moram i ohladiti.